Kanza kwethu angiphinde ngibingelele futhi labingelela isoka lesidudla kuona umbukiso wethu esoka lesidudla Captures sakhona la endaweni yakwaDlukhokha bathi kwaDlukhokha angaziwa ukuthi uDlukhokha ngoba kwenze njani awudlungakhokha sikwala emcimbini emshadweni kamfowethu uXolani Makhanya lapho khona impela ziyawushaya ngokubona nje nazi ihlwela emva kwamababukeli impela kumnandi kunjaya la eceleni kwami nginobaba engithe nje engimjuthe ngimphosela inselelo baba masikubingelele phinde sikwamukele lo mbukiso wesoka lesidudla Capture. Angibonge ngibingelele ubaba umlambo lo kwamhlaba yalingana esihluku baba usuka kamhlaba yalingana weza la ngisukele ngeza la ngidonse lolu dumo lingaka la ithini baba imfihlo yakho ngokuthi vele usuke nje le kamhlaba yalingana udabula amazi ojozini ithini imfihlo yakho lezi yini lezi yembeka la sengihambe ngidukile wayilana kwaDlukhokha ngagcina ngiseyingane kodwa ngithe manginyuka ngithi ngabona ukuthi hayi kuyanyukeka kahle kahle la kaDlukhokha wake wakwakhulula khona afika khona kunabafowethu abakhona la kwamakhaya ngaphakathi mhlawumbe baba imaphi nje amazwi ongawasho kumuntu ozobuka lo mbukiso na kumuntu ongekho la mayelana nalomcimbi esikuwa namhlanje hayi yabona mangaseyithi amehla aphathelana hayi nawe ungekho isola awusuka madoda wayisola inkinga phela ubusemsebenzini mawusemsebenzini usestimela mawusestimela setaxini sekukhombini ngabe ukuphi na ukuphi la ukhona kodwa ke la ziyakhala ukuthi lungu nje ngezansi ake sihlebeke baba ubaba yena ngabe usethathile ngithi no okwamanje cha kodwa uyaya ngisendleleni ebheke khona ngibizwe umfowethu ngoba ethi angithi ngizolunguza ukuthi umfowethu kwenziwa njani lapha so imaphi nje amazwi ongadlulisa kuthina abafana abancane abakule age yethu le ngalokho okwenzekala nje njengololu suku namhlanje into ebalekile bafowethu kuyiphatha kahle asiphatheni kahle nalo nje omncane ngiyamqhuqhuza ukuthi ayiphathe kahle ame ngendlela nalo omncane ngiyamqhuqhuza ukuthi ayiphathe kahle yabo bese uyazi ukuthi uyaphi yena awusuka madoda angalaleli amasayidi nani agxile la agxile khona umuntu uyazi ukuphiliswa yini kodwa nje la kaMakhanya ziyakhala angazi baphiliswa yini bona angifuni ukuthini kodwa nje khona kunjalo namhlanje kuhle kunjela ekhaya asazi ngenzeka isikole ngenzeka istrategy somuntu somqondo yabona yona umuntu uzazi yena ukuthi kufanele amini amazogcina nje baba sesiphethe ongafisa nje ukwadlulisa bafowethu asiphileni sibe moya munye uJehova benathi kulungile ngandla kwethu lokho sikuthatha sikubeka ngakho konke okwenzeka la sila endaweni yakwaDlukhokha isuka lesidudla Captures bathi your story on screen veza amafu mfana awu